Umthandeni uGeqa Magula ngendaba kaCasper Nyovest ukuthi yadalwa yini indaba ukuthi amphendule lapha-ke lokhu bekusho kamuva emsakazweni waziwa kakhulu ngokuthi umhlobo wenene kwenye yama-interview bekade athintwe kuyona lapha-ke uphendule kodwa kanje ngifuna uyizwele ukuthi umthandeni uthini uma ephendula indaba yakhe noCasper Nyovest nanti udaba awulithokozele. Umaskandi wokuqala okwenza izinto ezihlukile nezinto nokubheka ama-record amakhulu ngikhuluma nawe nje ngiphethe mina i-trophy ye-record of the year lapha kumasama inkonzo nguwe ngicabanga ukuthi izinto ezinkulu zonke lezo angithandi futhi ukuthatha ubukhulu bami nepower yami ngathi ngikhoshele abanye ozakwethu ngakho sengadlula kuleyo level njengamanje okubalulekile nje ukuthi konke okushenza kumina basibonge uNkulunkulu uNkulunkulu amhlanje ukuthi uyasebenza. Sithetha ngale zimbili izinto endifuna sithethe ngazo. Ndiyakubona uxakekile uthatha uMaskandi usondeze ebantwini eziklabhini. Yes. Ayingomsebenzi uzawuba lula lowo. Kodwa ngumsebenzi endiwubonayo owukhuthaleleyo. Okwesibini kule trophy oyiphetheyo nithi nina ke ngeSizulu indondo le oyiphetheyo ye record of the year. Yakukhubekisa intathi noCasper Nyovest xa sesithethela phansi. Sihleka. Yakukhubekisa ya now sayibukela ke incoko ke ngathi back and forth. Benidlala okanye wena ubudlala wena xa usithi ndiyakubona ngenqindo wena Casper Nyovest eringile. Actually no uCasper akabanga wrong uyidlulisa imizwa yakhe. Okay. Kwasho ukuthi ke uyidlulisa kanje imizwa yakhe because kunamabhinqa la yabo and mina lapha kubabhinqa I think uthi i-Red Nation Anjani. Okay. Ngicabanga ukuthi babaluleke kakhulu because bayangazisa and bayinikeza isikhathi sami 24/7. Kodwa nje iqinisweni lonke mina mfethu sengisapotha abantu abaningi kahle akekho uMaskandi nabalandeli abaningi njengami because mina ngisapotha eLimpopo, Eastern Cape, North West, even overseas yabona iGushi neParis idlala yonke lezo ndawo. So uma ngizothi mina Red Nation futhi mina i-blessing kaNkulunkulu angiphe yona ngiyayilimita manje. Okay Kanti i-level esengiyona isidlulile lapho. That's why kuqhamuka nabantu abafana noCasper. uCasper no ngangizama ukumqondisa ekuthenini no bengathi ngoba mhlawumbe uMaskandi bona bebewuthatha otherwise ukuthi uMaskandi umculo oculwa ngabantu abalusa iy'nkomo emakhaya namagushi uyabona namagushi bese bethi wona hayi no akafanelanga lo ukuthi mayideserva i-record of the year i-trophy ekungakafanelanga ukuyithola. So ngangimonisha ukuthi no ine-power mina yabo. So ipower yami ngangifuna umkhombisa nje ipower yakhe ngakanani. Ngiyakhumbula ukuthi le time mina ngizomgqimuza waposta wa-reply back. Uthe reply wathola ama-like wathola ama-comments angakaze wathole impilo yakhe yonke. uCasper I think una 6 million or something angazi followers Facebook, but the time khona ngomthandeni okay kwabuya amabhinqa wonke akhombisa ukuthi ngiyafollow then mhlambe leyo poster yakhe ina more than 20k comments. Into yazi yenzeka yena leyo. So ngimkhombisa le power engine ngayo lapha le power engine ngayo kumasama kwi-record of the year lena ethi yena kufanele ithathe utshayela umsizo ukutshayela ucula phesheya. So ngimkhombisa ukuthi nayo le power le. So ngikho nje ngimkhombisa ipower ukuthi no